хирад гар сухан баргузинад ҳаме, ҳамонро гузинад ки бинад ҳаме. дуруд ба ҷамъи шумо бинандагони азизу арҷуманд алоқамандони шоу барномаҳои зеҳнӣ. шумо мавсими чаҳоруми шоу барномаи интеллектуалии мизони хирадро дар телевизиони синамо тамошо мекунед. барномае ки дар он савол барои дарёфти калима пешниҳод мегардад ва ин барнома бо мақсади муаррифии таъриху фарҳанг, забони давлатӣ ва синамои миллӣ манзури шумо мегардад. чун ҳар вақта дустони иззатманд дар ин барнома ҷавонони серталош бо хоҳишу завқ меоянд ва кӯшиш мекунанд дар ин майдон, дар ин минбар донишу маҳорати хешро бисанҷанд. имрӯз низ ба барномаи мо омаданд як гурӯҳи хоҳишмандон, ҷавонони фаъол аз Донишчуёни миллии Точикистон. ҳама иштирокчиёнро ба шоу барномаи зеҳнии мизони хирад хайрамақдам мегӯем. хуш омадед. ва акнун биёед дар оғози барнома, чун анъанаи ин барнома як муаррифии кӯтоҳ мекунем, каме шинос мешавем, аз таътилҳо мегӯем ва баъдан мо мегузарем ба саволҳо. марҳамат, ки дастаро муаррифӣ мекунад? фикр мекунам бо Меҳриддин бинандаҳои мо шинос ҳастанд, ҷавони бисёрам фаъол, ки тақрибан дар 3 нашри барномаи мо иштироки хеле хуб доштанд ва дар 2 нашр агар хато накунем, то зинаҳои ифтихорӣ низ рафта буданд. марҳамат Меҳриддин, ба фикрам шумо дастаро муаррифӣ мекунед. сараввал саломи аҳли гурӯҳро баҳри бинандаи закии телевизиони синамо мерасонам ва алахусус ба дӯстдорони шоу барномаи интеллектуалӣ мизони хирад. албатта мо як гурӯҳ донишчуёни Донишгохи миллии Точикистон хостем ки дар барномаи зеҳнии мизони хирад иштирок намоем ва мо имрӯз ба як тайёрии ҷиддӣ омадаем ва мехоҳем ки дониши худро санҷем ва то кадом андоза аз илму дониш бархурдор будани худро камеам бошад дар ҳамин барнома фаҳмида бошем. бале, ҳайати дӯстони шумо имрӯз ба куллӣ аз дигар нашрҳое ки омада будед иштирок кардед фарқият доранд ва ҷавононро шумо аз кадом бахшҳо гирдоварӣ намудед? дар ин ҷо аз бахши журналистика ва факултаи забонҳои Осиё ва Аврупо аст ва аз факултаи забонҳои Осиё ва Аврупо донишҷӯи курси якум шаведин маъруф мекунад ва боқӣ монда ҳама курсҳои дуи факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳастанд. бисёр хуб, ва мо фикр мекунем бо ҳайати имрӯзае ки шумо интихоб кардед як бозии хеле ҳам ҷолибу ҷаззоб манзури бинандаҳои мо мегардад ва тамошобини телевизиони синамо пеш аз ин барнома завқи баланди маънавӣ мегиранд. мо чун анъанаи ин барнома барои тамошобине ки шояд барномаи моро бори аввал тамошо мекунад ва иштирокчиёне ки барномаро надиданд, месазад аз бахшҳои барнома ёдовар шавем. дар мавсими чорум, дар даври аввали барнома мо 7 савол ҷиҳати интихоб намудани 3 иштирокчӣ пешниҳод мекунем. аз 7 нафари шумо ҳар касе пешдастӣ мекунад, ба донишу маҳорати хеш такя намуда ба саволҳо сари вақт посухи дуруст пешниҳод мегардонад. аниқтараш ба 2 саволӣ ба даври дуюмро хат мегирад. дар даври дуюм ба 3 нафари интихобшуда мо 3 саволӣ пешниҳод мекунем. ҳар ки бо қудрату тавон бо донишу маҳорати хеш ба миқдори зиёди саволҳо посух мегардонад, ба даври сеюми барномаро хат мегирад ва дар даври сеюм мо фақат 4 савол пешниҳод мекунем. агар тавонад ба 4 саволи барномаи мо посухи дуруст пешниҳод гардонад, муддати 3 моҳ таҳсили ройгон дар маркази омӯзишии меҳвар забонҳои хориҷӣ ва фанҳои дақиқро аз худ мекунад. ҳамзамон сазовори диплом ва шоҳҷоизаи барномаи мо, ҷоми барномаи мизони хирад, ки то ба имрӯз касе онро ба даст наовардааст ва боварӣ дорем ки барои ноил шудани ин ҷоизаҳо беш аз пеш шумо талош мекунед ва як бозии хубу арзандаро дар ин минбар нишон медиҳед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем, ҳеҷ касе дар ин барнома аз касе боло нест. ҳамаи мо фақат чанд лаҳзаи ҷамъ меоем, донишу маҳорати хешро фақат дар ҷустуҷӯи калимаҳо месанҷем. яъне мо саволро пешниҳод мекунем, миқдори ҳарфро мегӯем, шумо саволро дар мизони хирад бармекашед, пас он посухҳои дақиқу ягонаи хешро пешниҳод мекунед. муҳим аз ҳама ба донишу маҳорати хеш такя кунед. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, мо даври аввали шоу барномаи интеллектуалии мизони хирадро барои интихоби 3 иштирокчӣ оғоз мекунем. рафтем. хуб, саволи аввал чунин аст: ширин, гуворо, хуштам, бо лаззат калима аз 5 ҳарф иборат аст. номи яке аз симоҳои асосӣ дар филми ситораҳои сари таннур.
شیرین گوارا خوشتم با لذت رو چی میگفتند؟ زیبا. زیبا گفتند مهریدین. متاسفانه این کلمه مقابل کلمه تلخی است. یکی از سیماهای اساسی از در فیلم ستاره‌های سر تنور. تماشا کرده در این فیلم رو؟ سنم بوده است. سنم به فکرم این فیلم مجسمه عشق بود. نام همین دخترچه در فیلم چی است آخی؟ فیلم رو تماشا کرده. این کلمه نوشین است؟ کلمه نوشین گفتن. لبت چون چشمه نوشین و ما اندر هوس مانده کو بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را به افتخارشون کف میکنیم. حقیقتا این کلمه نوشین بود. سوال نوبتی اکنون پیشنهاد می شود. نای قمیش نای قلم قلم کلمه از 4 حرف عبارت است. تیر با قضا یک جای است. سرنوشت تقدیر را نیز میگویند. خامه گفتند. متاسفانه بله سرنوشت تقدیر را نیز میگویند و باز این کلمه قلم رو ifade میکند. کیها گزینه یا واریانت ها دارند؟ مرحمت. کیل که باشد؟ کیل گفتند. زیره بود و خفتان و ببری بیان زی کیلک و زی پیکان نیامد زیان گفتند فردوسی. با افتخارشان کف میکنیم. در حقیقت این کلمه کیل بود. ما اشتراکچی اول رو انتخاب کردیم. دو اشتراکچی دیگر رو اکنون باید انتخاب کنیم. همینطور سوال‌های بعدی پیشنهاد میشوند. آرایش زیب و زینت سیقل کلمه از 6 حرف عبارت است. این مفهوم در سینما نیز مورد استفاده است. جزئی پسین کلمه های مرکب به معنای زیب و آرایی دهنده نوازنده برای آن که مثلا در سینما یک هنرمند خاراکتر این یا آن قهرمان را بیافرد او پیش از همه چیکار میکند؟ به صحنه میبراید. آرایش ما گفتیم اکنون. 6 حرف عبارت از این کلمه گفتیم. پرداز گفتند آخر. نگاهت ناز دیگر دارد امروز روخت پرداز دیگر دارد امروز. بله اوکیان همین کلمه پرداز بود و جزئی پسین کلمه های مرکب که ما اشاره کردیم مثلا نکته پرداز، نغمه پرداز و غیر کلمه ها هستند که مورد استفاده قرار میگیرند. کسی که چیزی را از جای به جای میبرد کلمه از 5 حرف عبارت است. حکایت کننده، نقل کننده، جسم هایی که جریان برق را خوب میگذرانند. ناقل در شأن همت اوست شعر نظام الحق مقصود او همین است من در میان ناقل. بله ناقل. بله کلمه ناقل بود. یک اشتراکچی دیگر رو نیز ما انتخاب کردیم. اکنون میسازد باز یک نفر دیگر رو انتخاب کنیم. برای همین تا جای مشکل تر می شود در میان دیگر بچه ها. برای همین دانش و مهارت خویش رو به کار ببرید بچه ها. پهلوان دلیر شجاع کلمه از 2 حرف عبارت است. این کلمه در شاهنامه به زوال فردوسی مورد استفاده است. نفری که پیلتن است بیش از پیش در مبارزه ها از هیچ چیز نمی ترسد. سیمای یک قهرمان، سیمای یک نفر دلیر تهمتن را میماند. او را چی میگویند؟ یل گفتند. وقیان نوازید و مالید زین برنهاد برو برنشست آن یلی نیکزاد. با افتخارشان کف میکنند. این کلمه یل بود. گاوی کوهی دارای پشم و یالی دراز کلمه از 5 حرف عبارت است. دومی وی را بر سر بیرق میبندند. دومی آن را به نوک درخت توغ مزارها میآویزند. این کلمه قطاس باشد. قطاس بیرون ز تگ نظر قیاسش جابوری رهی ظفر قطاسش. با افتخارشان گفت میکنیم. در حقیقت این کلمه قطاس بود. سوال نوبتی. واحد پول در ایتالیا، ترکیه و بعضی مملکت‌های دیگر کلمه از 4 حرف عبارت است. اسباب تاردار در یونان قدیم که تصویر آن همچون رمز موسیقی و صنعت قبول شده است. کلمه لیرا باشد. لیرا. با افتخارشان کف میکنیم. اوکیان این کلمه لیرا بود.
ҳамин тавр дӯстони иззатманд мо саволҳои худамонро пешниҳод кардем. се нафаре ки бевосита ба донишу маҳорати хеш такя карданд, нисбати дигар ҳам тоён пешдастӣ карданд, ба саволҳо посухҳои дуруст пешниҳод намуда ба даври дуюм роҳ хат гирифтанд. ба дигар иштирокчиён мегӯем дилозурда нашавед, ин барнома аст, ин минбари шумо аст ва боз дар нашрҳои баъдии барнома меоед дар ҳамин майдон донишу маҳорати хешро нишон медиҳед. барои омаданҳоятон, барои иштироки фаъолонаатон изҳори сипос мекунем. бори дигар хушомадед. дӯстони иззатманд, шумо даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони хирадро тамошо мекунед. мо ҳамин тавр аз 7 иштирокчие ки дар ин майдон бисёрам бозии хуб нишон доданд ва 3 ҷавон писарро интихоб кардем. 3 нафаре ки нисбати дигар иштирокчиён бозии хубтар доштанд ва тавонистанд ба ду саволӣ посухи дуруст пешниҳод гардонанд. акнун фурсате ҳаст ки бо онҳо шинос шавем. марҳамат, худатонро шинос кунед. ман толибёни ҳидоятло донишҷӯи курси 2 факултет журналистикаи донишгоҳи миллии Точикистон мебошам. хуб, бо иштирокчии дигар шинос мешавем. марҳамат. султон каримзода ҳастам, донишҷӯи курси дуюми факултети журналистикаи донишгоҳи миллии Точикистон ва банда ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ мебошам ва ҳамин аст ки шеъру шоириро бисёртар дӯст медорам ва каме ҳам бошад, агарчанде ки шогирдона ҳам бошад, дар лаҳзаҳои холигӣ ман яъне ба эҷоди шеър машғул ҳастам ва агар иҷозат бошад марҳамат, як рубоиятонро мехондед. марҳамат. мо ҷавонон анҷуман бояд кунем, маҳфили шеъру сухан бояд кунем, ёд орем аз бузургмардони хеш, ифтихор аз хештан бояд кунем. бисёрам хуб ва фикр мекунам ки донишу маҳорат ва он малакаву маҳорате ки бевосита султон доранд дар оянда метавонад барои рушду маърифати шумо, барои як эҷодкори хеле ҳам асил шудан дар соҳаи фарҳангу санъати тоҷик заминаи бисёр ҳам устувореро ба миён биёрад ва мо боварӣ дорем ки шумо дар оянда ба ҳайси яке аз рӯзноманигорон, яке аз истеъдодҳои хеле ҳам нодири мо дар кишвар сару садои баланди ҳунарӣ паҳн мекунем. бо Меҳриддин мо шинос ҳастем то ҷои дар чанд нашри барнома ва акнун месазад боз ҳам пурратар дар бораи фаъолияти имрӯза аз нашрҳои қаблии барнома то ба имрӯз чӣ дигаргуниро шумо эҳсос мекунед ва чӣ китобҳоеро хондед? бекназарзода Меҳриддин ҳастам, донишҷӯи курси дуюми факултети журналистикаи донишгоҳи миллии Точикистон ва воқеан ҳам ман бори аввал нест ки дар шоу барномаи интеллектуалии Мизони хирад иштирок мекунам. Дар нашрҳои қаблӣ низ иштирок карда будам. воқеан ҳам дар шоу барномаи интеллектуалии Мизони хирад саволҳо яъне гуногун мешаванд ва ин барнома бисёрам шавқовар аст ва ҷолибияти худро ҳам дорост. ва охирин китобе ки дар таътил хондам, ин китоби моҷарои зиндагии нависандаи шинохтаи тоҷик Кароматуллоҳ Мирзо буд. бисёрам китоби хуб аст ва ба ҳамсолон ва ба донишҷӯён тавсия медиҳам ки он китобро хонанд. кӯшиш мекунам ки дар оянда як журналисти хуб, як журналисти муваффақ ва шинохта шуда дар Точикистони азизи хеш хидматҳои содиқонаю самимонаеро анҷом дода бошам. Меҳриддин, Султон ва Ҳидоятулло, се ҷавони бисёр ҳам фаъол, фикр мекунам дар даври аввал аз бозии онҳо бисёр ҳам завқ бурда будед дӯстони азиз ва акнун дар даври дуюм миёни онҳо як рақобати ҷиддӣ ба миён меояд. аз ин се нафар бояд як нафар акнун ба даври сеюми барнома рохат бигирад ҷиҳати дарёфт намудани ана ҳамин ҷоизаҳо. аниқтараш рохат ба маркази омӯзиши меҳвар барои таҳсили 3 моҳа ки дар он ҷо забонҳои ҳам хориҷӣ ва ҳам фанҳои дақиқро аз худ мекунанд ва инчунин ҷомеро ки бевосита то ба имрӯз касе ба даст наовардааст дар кори баланди усоҳои чирадасти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рӯхом омода гардидааст. ба ҳар сӯи бачаҳо муваффақият хоҳон ҳастем ва боварӣ дорем ки шумо дар ин давр як иштироки хеле ҳам фаъолона ва арзанда мекунед. саволи аввалро мо аз кӣ оғоз кунем? Кӣ мехоҳад иштирокчи аввал бошад? аз Ҳидоятулло оғоз мекунем. паррандаи қавичанголи нулдароз ки паррандагон ва ҳайвоноти майдаро шикор мекунад. калима аз 3 ҳарф иборат аст. масофаи байни сари ангушти миёнаи дасти рост ва чап дар вақти рост кунонидани дастҳо қулоч кушоданро низ мегӯянд. суффикси исмсоз маънои машғул будани касеро бо кори
ифода мекунад. мо гуфтем ин калима аз 3 ҳарф иборат аст. ҳам номи парранда будааст, кушоданро низ ифода мекардааст ва суффикси исмсоз аст. маънои машғул будани касеро бо коре ифода мекунад. савол фаҳмо аст Ҳидоятулло? бале фаҳмост. шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед ва пас он гузина ё варианти худатонро пешниҳод кунед. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Ҳидоятулло чӣ мегуфтанд ин калимаро? калимаи соч ё qoz. соч ё qoz. бале ду варианти бисёр ҷолиб. ва акнун аз ҳамин ду кадомро интихоб мекунем? хеле наздикӣ доранд росӣ. калимаи соч. соч мегӯянд, яъне соч. тағйир дигар намедиҳем? не тағйир намедиҳам. тағйир намедиҳанд. Ҳидоятулло кунад ҳам ҷинс бо ҳам ҷинс парвоз, кабутар бо кабутар, боз бо боз. охир ба ҷои qoz шумо агар боз мегуфтед, пас ин калима ҷавоби ягона мешуд ва дуруст мебаромад. мутаассифона. султон марди рӯҳонӣ оташпарастон ки ба дараҷаи поинтар аз мӯбадон меистад. калима аз 3 ҳарф иборат аст. оташпараст, зардуштӣ, муаллим, устоди зардуштӣ, майфурӯш, соҳиби он. шумо дар фурӯғи субҳи доноӣ дар кадом номинатсия иштирок кардед? дар адабиёти классик. адабиёти классик? пас ана ҳамин калима бисёр ба шумо наздик аст. ин калима дар ашъори бевоситаи адибони классик зиёд истифода мешавад. шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. султон чӣ мегуфтанд ин калимаро? бисёртар дар шеърҳо низ вохӯрдам ки пири муғон мегӯянд. пири муғон. шояд калимаи муғ бошад. муғ. ҷавоби ягона ҳаминро қабул мекунем ё дигар гузинаҳо нест? каме фикр кунем барои он ки на ҳамин ҷавоб бошад. ҷавоби ягона ҳамин аст. Бале. чу шаб рафту бар дашт пастӣ гирифт, ҳаво чун муғ оташпарастӣ гирифт гуфтанд унсурӣ. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ин калимаи муғ буд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Меҳриддин. номе аз номҳои занона. калима аз 4 ҳарф иборат аст. дар луғати занд ва позанда гӯшт ва устухони мурда аз одам ва соири ҳайвонотро гӯянд ва онро ба изофа нисор кунанд. номи шаҳри қадимаи эрониҳо ки пойтахти давлати порт буд. харобаҳои ин шаҳр ҳоло дар ҳудуди Туркистон воқеъ аст. номи яке аз филмҳои истеҳсоли ватанӣ соли 1965 рӯи навор омадааст бо коргардонии Марат Орипов. ин кадом калима аст? шоир, шоира бошад. шоир ё шоира? номе аз номҳои занона мо гуфтем. 10 сония вақт барои фикр кардан доред. вақт рафт. марамад Меҳриддин, вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтед? ҳамин филм буд. бале. номи ҳамин филм ифода кунандаи номи занона аст. бале. сано. сано. роси хеле наздик омадед шумо. хай сано манҷам. ҷавоб сано аст. бале. зигургон биёмад ба шаҳри нисо, яке раҳбаре пеши ӯ порсо. яъне ин калимаи нисо буд. ҳеҷ гап не. ду саволи дигар ҳоло дар пеш аст. саволи дигар пешниҳод мешавад ба Ҳидоятулло. ҳидоятулло моли дар ҷанг аз душмани мағлуб гирифта шуда. калима аз 7 ҳарф иборат аст. киноя аз ҳар чизи бемеҳнат ва ба осонӣ ба даст даромада.
маҷозан ҳар чиз ва фурсати ба кас мусоид ки дар он дам дастрас буда вале зуд аз даст рафтанаш мумкин аст. аз имконият истифода бурданд пули нақд ва чизҳои қиматнок. калима гуфтем аз 7 ҳарф иборат аст. савол фаҳмо аст ҳидоятулло? савол фаҳмо аст. барои фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҳидоятулло чӣ бигуфтанд? ин калимаи амалиёт бошад. амалиёт. амалиёт чанд ҳарф шуд? мо гуфтем калима аз 7 ҳарф иборат аст. аз имконият истифода бурданро чӣ мегӯянд? муносиб мебошад. муносиб. муносиб. ё фурсат бошад. шумо хеле наздик омадед ҳидоятулло. вале чӣ аст ҷавоби ягона акнун? марҳамат. пули нақд ва чизҳои қиматнок боз ифода мешудааст. моли дар ҷанг аз душмани мағлуб гирифта шуда. мутаассифона ба ин савол ҷавоб надорам. мутаассифона ҷавоб нест. ки сабур он хоб ғанимат шумурд, омаду аз киса ғанимат бибурд. ин калимаи ғанимат будааст. моли дар ҷанг аз душмани мағлуб гирифта шуда ғанимат будааст. пули нақд ва чизҳои қиматнокро низ ғанимат мегуфтанд ва ҳамон имконияте ки мо шумо истифода мебарем, фурсати мусоид, ҳамон як лаҳзаро ғанимат медонем ва истифода мекунем. кадуе ки дар он шароб кунанд. калима аз 4 ҳарф иборат аст. инчунин маркази бузурги фарҳангию иқтисодие дар ҳудуди хуросони бузург ба ҳисоб мерафт. ҳамин шаҳр дар номи яке аз бузургони илму адаб зикри ин калима омадааст. онро навбаҳор хонанд ва ҷои бозаргонон ва ҷои бисёр неъмат аст ва ободон ва боркади ҳиндустон аст ва ӯро рудест бузург. омадааст дар таърихномаҳо васфи ин шаҳр. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтанд султон? мешояд балх бошад. балх. балх ҷавоби ягона аст дигар. мо гуфтем ҳам дар номи- зикри номи яке аз бузургони илму адаб омадааст ин калима. дар номи ҷалолиддини балхи яъне аз удгоҳаш гирифта шудааст. балхи дигар бузургони илму адаби мо доранд ҳамин гуна тахаллусҳо. робияи балхи аст. дигар шаҳру ноҳия, дигар мавзеъҳо низ ҳаст. шумо аҳамият бидиҳед дар зикри бузургон. ва агар ин ҷавоби ягонаи шумо бошад, пас мо қабул мекунем. ман ба ҷавоби худ мутмаин ҳастам. устувор ҳастам. тағйир намедиҳем. зи пеши падар шуд гев то ба балх, гирифта ба гӯш он суханҳои талх. ба ифтихорашон каф мекунем. бохиям нафаре ки ба ҷавоби худ устувор аст, пас аз он рӯй намегардонад. моҷ, моҳ, қамар. калима аз 3 ҳарф иборат аст. ровӣ ва ривояткунанда. нафаре ки ривоят мекунад, ин ё он қиссаро мехонад, нақл мекунад, ё шарҳи ин ё он достон мекунад. номи ровии гумонии рӯдакӣ. ровӣ доштани рӯдакиро бори аввал соли 1931 Саид Нафисӣ баён карда буд. агар шумо ба филми рӯдакӣ низ таваҷҷӯҳ карда бошед, соли 1958 дар кори таҳиягарӣ Борис Кимёгаров дар ҳамон ҷо ҳамин шахсиятро нишон додааст коргардон. ва устод Сотим Улуғзода ҳангоми тартиб додани филмнома ҳамин шахсиятро ворид карданд дар ҳамон ҷо ки то ба синни пиронсолӣ расидани рӯдакӣ дар паҳлӯи рӯдакӣ аст ҳамин шахс. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт.
вақт ба анҷом расид. Чӣ мегуфтанд Меҳриддин? шояд ба ин савол ҷавоб дода шояд нур бошад. Нур тағйир намедиҳем дигар. ба тақдир тан медиҳам, надорам. ба тақдир тан медиҳам мегӯянд Меҳриддин ва як оҳи бисёр сард мекашанд. ҳеҷ гап не. агар болои варианти худи истодагарӣ карда бошед, пас ҷавобро мо акнун эълон мекунем. эй маҷ, кунун ту шеъри ман аз бар куну бихон, аз ман дилу ситоишу аз ту тану равон гуфтаанд дӯстон. яъне ин калимаи маҷ буд. шумо фаҳмида будед ин калимаро? Не, бори аввал. من با اینم آشنا هستم، یعنی میدونستم که شاگرد رودکی همین مج است. ровиаш аст. راویش бале. است، бale. аксарияти تا دم шеърҳоро вақте устод менавиштанд, маҷ онҳоро мехонд. саволи сеюм пешниҳод мешавад ба ҳидоятулло. баён тарзи баён, баёни мақсад, тарзи изҳори матлаб. калимааш 5 ҳарф иборат аст. иборат таъбир аломати нишондиҳандаи ҳолати рӯҳӣ ё ягон ҳиссиёти дигар. фоида, фоида додан, фоида гирифтан, ёд додан, таълим додан, дарс гуфтанро чӣ мегӯянд? савол фаҳмо шуд? савол фаҳмо аст. вақт рафт. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. ҷавоб ҳаст? марҳамат. мутаассифона ҷавоб надорам ба ин савол. мутаассифона ҷавоб нест мегӯянд. маънӣ акнун ифодае дорад, сӯи матлаб иодае дорад гуфтааст. бедили ин калимаи ифода буд. баён мекунед ифодаи матлаб, ифодаи фикр ё фоида диданро, фоида гирифтанро ифода мегӯянд. саволи дигар пешниҳод мешавад ба султон. пули қадимаи арабҳо баробар ба 297 грамм нуқраи соф. калимааш 6 ҳарф иборат аст. соли 695 онро барои савдо ба давлатҳои дигар сика заданд. номи пул алҳол дар қисмате аз давлатҳо мавриди истифода аст. شاید این کلمه دیرهم باشه. дирҳам буд ё номи من همین با همین خیلنام یعنی واحد پولی آشنا هستم، یعنی شنیدگی هستم دیرهم. аз вақт истифода мебаред ё не? نه، мо نه. гуфтем соли 695 онро барои савдо ба давлатҳои дигар сика заданд. دیرهم همون قدر کلمه نو نیست، شاید از همون قدیم مونده باشد. дирҳам ин ҷавоб ягона аст, дигар тағйир намедиҳем. фориғам аз шарафи фоқази ташвиши ҷаҳон, не ғами кисаву не ғусаи дирҳам дорам. ба ифтихорашон каф мекунем. дар ҳақиқат ҳамин калимаи дирҳам буд. ва акнун саволи ниҳоии даври сеюм пешниҳод мешавад ба Меҳриддин. Меҳриддин Рустами достон бо ҳилаву найранги кадом қаҳрамони шоҳнома ҳалок мегардад? калима аз 5 ҳарф иборат аст. рустами достониш тавре ки мо медонем аз дасти писари худ суҳроб кушта мешавад. аз дасти писари худ суҳроб кушта мешавад. ҳамин хел ин нафар чоҳҳо меканад ва макру рустами аз дасти шағот кушта мешавад. аз дасти шағот кушта мешавад ё суҳроб? шағот. манҷа камтар фикрам дар дигар шомехта буд. ҷавоб ягона шағот. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҳамин калимаи шағот буд. дӯстони иззатманд, ҳамин тавр даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони хирад ба анҷом расид. мо ба ҳар се бачаҳо се саволӣ пешниҳод кардем. Меҳриддин тавонистанд ба як савол посухи дуруст пешниҳод гардонанд. ҳидоятулло мутаассифона каме наздик буданд ки ба саволҳо посухи дуруст пешниҳод гардонанд, вале аз сабаби саросемагӣ натавонистанд ба ягон савол ҷавоби дуруст пешниҳод гардонанд ва султон бо боварӣ ба се саволе ки мо дар даври дуюм пешниҳод кардем ҷавобҳои дурусту дақиқ пешниҳод карданд. мо ин ғолибиятро ба султон табрик мегӯем ва ҳамин тавр султон иштирокчии даври
سیوم شو برنامه اینتלקטואלי میزونی خیراد میگردند. از نام ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه با دو جوان بسیار فعال ما مهریدین و هدایت الله سپاسنامه ها برای فعالیت بلند و نظررسشان در شو برنامه ذهنی میزونی خیراد تقدیم میگردد. دور دوم به انجام رسید. فکر میکنم یک بازی شفاف در میان بچه‌ها بود و اکنون میخواستم اندیشه های خودتون رو کوتاه راجع به بازی امروزه بفهمیم. مرحمت هدایت الله، از نگاه شما چگونه بود بازی امروزه ما؟ بله، شما درست قید کردید. برنامه خیلی شفاف بود و بار اول است که من در این برنامه اشتراک میکنم. سوال ها خیلی آسان بودند، فقط شخص را برای فکر کردن وادار میسازد. من میخوام در آینده در این برنامه اشتراک ورزم و دانش ملکه خود را زیاد گردانم. بهترین و ما باوری داریم که البته شما در آینده نیز یکی از اشتراکچیان فعال ما میآید و در چنین برنامه ها بسیار بازی خوب و جالب چون بازی امروزه نشان میدهید. مهریدین چی میگویند؟ مهریدین در چند نشر برنامه غالبیت را به دست آوردند ولی امروز امکانیت به میان آوردند تا دوستشان سلطان به دور دیگر را خط بگیرند و این منبری که امروز ما جمع آمدیم فقط چند لحظه در جستجوی کلمه ها مهارت خودمون رو نشان میدیم. مقصد همین است. بار دیگر میگویم کسی از کسی بهتر و برتر نیست. تشکر بسیار هم زیاد. شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیراد بسیار هم برنامه خوب است. گرچنده که من در این برنامه هاش اشتراک کرده باشم و باری هم غالب برآمده باشم و در نشرهای دیگر که زینه افتخار را کسب کردم، من از این هجر افتاده نیستم چون که علم این یک دریای هست که یعنی آخر ندارد. یک نفر بسیار میداند، یک نفر دیگر کم. من امروز غالبیت دوستم را تبریک میکنم و برای من همین کفایت است که من در هر نشر شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیراد که اشتراک میکنم حتما به یگان دستاویز به خانه برنمیگردم، حتما با خود سپاسنامه و تحفه های خاطروی میبرم. برای من همین کفایه است و من کوشش میکنم که آن همه سوال هایی که برای من نافهم بود من از خود کنم باز شود در نشرهای منبع اشتراک کنم و برنامه به من خیلی پسند است و مینداری خود را به تشکیل کنندگان این برنامه رسانیدم. برای شما نیز اظهار سپاس میکنیم برای چنین یک اشتراک فعال و بازی بسیار هم خوب و جالب و نمونه و باوری داریم که در دیگر نشرهای بعدی برنامه با هیئت دیگر بچه ها می آید و در همین میدان چنین بازی های جالب و جذاب نشان میدهید. برای آمدن هایتان بار دیگر اظهار سپاس. خوش آمدید. دوستان صحتمند، شما دور سوم شو برنامه اینتלקטואلی میزونی خیراد رو تماشا میکنید، یعنی دور نهایی برنامه رو و همین طور سلطان انتخاب شدند و در برابری 6 نفر ایستادگی نموده آمدند به این زینه افتخاری و سلطان علاقه غالب هستند ولی کوشش میکنند امروز برای به دست آوردن دیپلم جایزه اساسی برنامه و همزمان راهخط با مرکز آموزشی محور با 4 سوال برنامه پاسخ درست پیشنهاد گردانند. ما با زیرکی و با قابلیت بلندی سلطان باوری داریم و اکنون سوال ها رو پیشنهاد میکنیم. سلطان جایی که مرغزار آبهای روان و پشته ها دارد کلمه از 5 حرف عبارت است. آن را چی میگویند؟ ذکر این کلمه در شاهنامه و در اشعار بزرگان ما آمده است. من باوری دارم که شما هنگام مطالعه کتاب ها با این کلمه واخوردید. و آن را چی میگویند اکنون؟ کلمه گفتیم از 5 حرف عبارت است. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. جواب هست سلطان؟ بله، راستی یک چند وریانت هست. خوب، وریانت ها رو میفهمیم. یکی از وریانت ها این بوستان می باشد. بوستان و چمن نیز همین از 5 حرف عبارت است. البته جای مرغزار است گل و ولی در همینش مطمئن نیستم که در آنجا پشته ها داشته باشد همین بوستان. انا همین کلمه ما گفتیم هم جایی که مرغزار آبهای روان و این چنین پشته ها را دارد. یعنی یک کلمه در چند مفهوم استفاده شده است. شما بسیار گزینه یا وریانت های بسیار جالب پیشنهاد کردید. بوستان، چمن، صحرا رو دارد، پشته دارد.
مرغزار هم دارد. خوب اکنون جواب یگانه چی است؟ بگذارم این صحرا باشد. صحرا گفتند. فاصله براوت همه داشتی، شب و روز در دشت بگذاشتی گفته است فردوسی. این کلمه راوت بود. راوت. فکر میکنم با این کلمه وا خورده بودید. بار اول است که میشونم. بار اول است سلطان میفهمند و فکر میکنم این کلمه در ذخیره لغوی شما ضم میشود و برای سالیان زیاد با شما خدمت میکند. البته. سوال دیگر پیشنهاد میشود با سلطان. سیریش طبیعت نهاد خلق کلمه از 5 حرف عبارت است. آمیزش چیزها مثلا قند با آب، حالت احوال، وضع حال. اگر این کلمه با کلمه برگشته یک جای استفاده شود معنی وضعی از اعتماد برآمده خیره طبیعتی پریشانی اوضاع را نشان میدهد. گفتیم کلمه از 5 حرف عبارت است. شما در اختیار 10 ثانیه وقت دارید سلطان تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند؟ شاید کلمه نهاد باشد. نهاد یعنی سیریش طبیعت خلق آمیزش چیزها نهاد است. همین خیل باز فلک هم شده میتواند. وضعی طبیعی بدن میتواند باشد. همین خیل یعنی همین اثر که 5 حرف است بله. یعنی همین گزینه ها نزدیکتر هستند. نزدیکتر هستند میگویند سلطان. تغییر دیگر نمیدهیم. همین خیل شاید باشد کلمه‌ای که من تا ها نشنیده باشم. نشنیده باشم میگویند. سپندی من ندارد تا به مهتابی تو سنگین دیل، مزاجی سرکش داری که میسوزاند آتش را. این کلمه مزاج بوده است. هر آدم مزاج خودش را دارد. خصوصیت باطنی طبیعی آدم گفتیم. وضع طبیعی بدن، آمیزش چیزها مثلا قند با آب و دیگر چیزها یعنی آمیزش چیزها را مزاج میگفتند. موافق همکار کلمه از 4 حرف عبارت است. دسته هاون اغور دسته امروز در قسمت از کارخانه ها بستی کاری است. یاری دهنده مددگار را نیز میگویند. کلمه از 4 حرف عبارت است. اغور دسته بوده است. دسته هاون امروز در قسمت از کارخانه ها بستی کاری است. همکار را میگفتند، موافق را میگفتند، یاری دهنده را میگفتند و باز مددگار را. سوال فهم است؟ شما 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. شاید این کلمه یاور باشد. یاور جواب یگانه است. تغییر نمیدهیم دیگر. در فکرم همین اومد که بستی کاری است ما گفتیم در قسمتی از کارخانه ها. پس این یاور است. شاید مطمئن هستیم یا نه؟ چندان مطمئن نیستم ولی دیگر جواب ندارم. بغیر از این گزینه دیگر نیست. گزینه نیست. کی هستم بجان مهربان مادرت، به هر آرزو روز و شب یاورت. با افتخارش رو کف میکنیم. واقعا همین کلمه یاور بود. دریافتن، پیدا کردن، دانستن. کلمه از 6 حرف عبارت است. نتیجه محاکمه عقلی، حس مسئولیت رفتار و کردار خود، شعور. همه انسان دارد. آن منفی یا مثبت می شود. کلمه از 6 حرف عبارت است. از وقت کار میگیریم یا جواب هست؟ وقت رفت. از وقت استفاده میبرم. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید شما. وقت رفت. وقت به انجام رسید سلطان. چی میگفتند؟
рафтор ҳаргиз ба виҷдону фуқдони ҳеҷ чиз дар дунё шодмону андӯҳгӣ нагашти омадааст. Дар равзату сафо ин калимаи виҷдон буд. истифода мебаранд ҳамин хеле? бале мебаранд. ҳеҷ гап нест султон. дар даври сеюм ҳарчанд шумо ба як саволи барнома посухи дуруст пешниҳод карда бошед, вале иштироки шумо хеле ҳам дар ин барнома ҷолиб ва қобили таҳсин аст. шумо тавонистед дар даври аввали барнома яке аз иштирокчиёни аввалин бошед ки ба даври дуюм рохат бигиред. дар даври дуюм тавонистед ба 3 савол пурра посухи дуруст пешниҳод гардонед ва чӣ кунем ки дар даври сеюм танҳо ба як савол ва ин ғолибияти комил аст. ин ғолибиятро мо ба шумо табрик мекунем ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо диплом ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо китобҳои хонданӣ тақдим мегардад. фикр мекунам барои ба даст овардани рохат ва ана ҳамин ҷоизаи асосии барномаи интеллектуалии Мизони хирад шумо беш аз пеш талош мекунед ва дар барномаҳои баъдӣ низ меоед. барамад султон, мехостам аз нигоҳи шумо акнун ҷараёни бозии имрӯзаро бифаҳмам. аз дидгоҳи шумо бозии имрӯзаи мо бо иштирокчиён, бо дӯстони шумо чӣ гуна паси сар шуд? дар аввал мехоҳам аз бо қалби саршор аз меҳру муҳаббат яъне ба тамоми ҳамватанони азизи худ яъне ҷашни 30-солагии истиқлолиятро табрик гӯям ва бигзор ки фазои Точикистони азизи мо яъне ҳамеша ором бошад, тинҷ бошад ва кабутарони сулҳ дар осмони мо ҳамеша дар парвоз бошанд. ва сипосгузории худро ба ташкилкунандагони ана ҳамин барнома мерасонам ки баҳри зеҳни моро дар як тарозуи муайяне санҷидан, яъне чунин озмунҳоро ташкил карданд ки мо ҷавонон яъне озодона метавонем дар ин барнома иштирок кунем, савияи дониши худро санҷем ва воқеан ҳам имрӯз яке аз нашрҳои барномае буд ки бисёр ҷолиб гузашт ва яъне онҳое ки ҷой нагирифта яъне натавонистанд фикри худро изҳор дошта бошанд, онҳо мағлуб нестанд ва онҳо низ то ин ҷо саю талош карда омаданд. муҳим бовариро аз даст надодан омаданд. бале ва онҳо низ ғолиб ҳастанд. яке аз барномаҳои беҳтарин буд ки ман дар он иштирок кардам ва миннатдории худро ба телевизиони синамо мерасонам. мо боварӣ дорем ки ин иштироки шумо султон аввалину охирин нахоҳад буд. бо чунин иштироки фаъоле ки имрӯз шумо дар ин минбар доштед, фикр мекунам бинандаҳои телевизиони синамо аз чунин як бозии хеле ҷолиб ҳаловат бурданд ва шумо дар нашрҳои баъдии барнома низ бо мо ҳамкорӣ мекунед ва дар ҳамин майдон боз ҳам аз донишу маҳорати хеш дарак медед. омадем ба саволи тамошобин. савол чунин аст: яке аз сангҳои маъдании гаронбаҳо ки ба ғоят сахт, шаффоф ва мавҷдор теғдор аст. калима аз 5 ҳарф иборат аст: шамшер, теғ, раъду барқ, дандонсиришк, оби дида. гуфтем калима аз 5 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тариқи телефонҳое ки айни замон дар экранҳои шумо намодор аст пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо дӯстони иззатманд, шоубарномаи интеллектуалии Мизони хирад ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо дар рӯзгор сиҳатмандӣ, сарбаландӣ таманно мекунем. то дидори нав пирӯз бимонед. хайр.